Miguel asiko kono ḓivha uri ndi gai une a khou tou coverela right back kana left back. Ndi hafho hune ndi khou kona hu khou vha na space arali vha vhona bola dzoṱhe dzine dzi khou kora. Goal number 2 Grobler ori a tshi kora o thena vhukati ya defender o ṱaleliwa. Goal number 3 o flikela kha space tshine ho funa tsho valiwa nga McCarthy ovha asiho ovo ya phanḓa. Ndi mushumo wa Miguel wo cover kila space mara hango zwi ita. Vha khou zwi kona hani mugudisi wa Eric Tinkler u ḓi wana vha tshi khou isa phanḓa no wina mitambo yoṱhe ya Betway Premiership? Ndi soko pfesa uri mugudisi wa Eric Tinkler a si zwinzhi zwine vha khou tou zwi ita. Ndi zwinzhi zwine vha khou tou zwi amba u motivate vhatambi zwi a thusa ngori ri kwamba nga kuno tshine tsha vha uri a tshi tudiwa zwa zwino tshi number 1 tshi ka number 1 nga 16 point lune tsho salaho kha Eric Tinkler ndi to motivate vhatambi vhavho kha mutambo ku ḓaho uri farani ni khwaṱhise na vhone vha litsho u tshinya u lugisa hune a ngo tshinyala. It is Diski Lovers, Betway Premiership, Barilise Gazini. Make sure you like, subscribe and comment. We love you so much.